Thabang ke batla ho bontsha tshwantsho se seng ke mona ha ke tsebe ngwaneso fela ka moo batho bana ba buang ka teng ke a kgolwa ke nthong ke a kgona e ka ba ka mona ka bo Limpopo ba nthumelletse yona kwano mona ha ke mametse kapa ke bo Mpumalanga kwano mona motho yona ho beilwe ditshwantsho di Christmas tree re ke difate tsena tsa Christmas a butira ka lo ntshetsa metsi ho tsona ka hara molo hantle ka hara molo a tsama ka hara molo a ya sefateng seno o ntsa sheba kwana di-camera di mo shebile a fihla etsa tshese sefateng seo ka hara molo ditlhong tse jwalo ka hara molo motho ka hara molo a kena hantle ka hara molo mono a etsa mohlolo tshotse swabisang tseo kaofela mme di a etsahala sorry di a etsahala a tlo kwana atamela mona motshwanetso atamela ke nana hore mona ha be ke sa fose ke nana hore mona e ka nna ba sebaka se tshwanang hoba ha ke mametse puo ke yena go shebe ke a go shebe mo ke mo ke December boss le Sedi FM mo Chesopele ke o taba motho ntho tse swabisang ka hara molo batho ba rona ke jwala ke mesebetsi ya jwala o ya bona la o tshwere le thonyana mono ke bona ona tshetse ntho tsa hae ka mono ngwaneso ka hara molo motho wa ntate ka dipemuda tsa hae ke ane a tsama o ya sefateng tsena tsa Christmas sena se binang ha fihla o sithudisa ka tsese sentse se bina sefate sa Christmas se re Christmas yena itsa fihla re chuchuru tula yena fihla mo a chuchurisa se a bina sefate se batho ba thabile ba ntse ba re he banna jo bonang ke boitshwaro ba botaba sis go ya swabisa ntho tsena re lokela ho bua ka tsona re khalemelaneng motho a etsa bobe mmolelo re jwale mona o etsa bobe o ke se etse tshese ka hara mmolo o lo etsa tshese sefateng seno mono ha khona man go itlhompha ha ke re itlhompheng o itlhompha mabenkele ke